Charles Ayine munchirize twaro mucyo kumazima mbahereze embuzezi. Omuhezi wa RDC bwa Sheema district Sam Orikunda kandobira jwekire kanone Charles Ayine na warabwira abanyamakuru kubecho kureberaho curungi omukurwana sobworo bit kutarukubweshweka ekizibe kitutungire nka government nibaretente za OWC instead ubyango mutagireberere emuyambe okumuyo mboro bazirebero mu kuziriya. So it would be better Canon Charles yabahereza iki yabahereza next time after 1 year muri kubugana like get together kamwe mangwaza Canon Charles embuzi 30 watuherize hati to in the 60 of them ninga 70 ati ntiza kumereza energy yo kubaherezeni. So I think it is a very good idea okushanga ngo mwayerundana kandi mwayerundana kutandikaho enkurakurana imunka abantu nanisha bangu ezembuzi ezibabahereza nyenshaka yo tube turya hamwe kutwereka ngo hatembuzeji ezire ni hamwe abarongo hatembuzeji kwezire ni hamwe hoteli nke yazubaye yingwa ninde ba WhatsApp. Abanyamakuru abatunjire embuzi basimire kanone Charles Ayine kandi baraganisa kurwana sobworo mu bantu okurabira mu programs hamwe n'amakuru agubara kuhandika. Abanyamakuru reka tukore icyiciro kandi tukora turije aho rokopyo yangu 2013 zaburizoba tutandiko project nkeje itangire nkasheja nabanishaba abanyasheja ba member batayi banje tutakahe murugo mushija tutakahe murabo bantu bona batine mu interest tubase kukwese muzezi ukubasa kutunguka no kuba esturu kwenda impiga abanyamakuru batayi banje kugira ngo tubase kuzikozesa kurungi tusore kandi nzatuhereza amagoba kandi tube eco kurebera mu society uko kutwire turgiraka ry'abantu abatiniraka mureke kwezwanze mu ntaro za Sheema nimuronda nyesekare yanyu yoja sinyo nikora RDC nakura ubundi kuwa kuberwa mu ntumurunje RDC yanargam kuba niwaza mwebare mnonga members abakore iki kintu tubasima kandi ntwe namukumena teamwork. Amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire.